Une. Mariette e Joan tot que son rai e so, e che chamaien sense ni pausa. Tio. Un matí que s'aperceben que l'aucota, la lua aucota, qu'ha desaparegut, que decideixen la vet de la cercar. Il giberui, auset qui sap tot dos dies e de las nuits, qu'us va ajudar. Biste. Mes lo viatge d'un país misteriós de la lengua perduda, que es revela el ple d'atraps, las espraves que s'encadenen. E los dos herois van arribar a retrobar la lua amiga